U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, draga djeco, evo nas u ovim blagoslovenim danima Božićnoga posta, kada se kroz taj mali trud uzdržavanja, tjelesnoga uzdržavanja od svega što je rđavo, svega što nas udaljava od Gospoda i jedne od drugih, kada se molitveno, dakle i u pokajanju pripremamo da se na jedan tajanstveni način iznova zajedno sa mudracima sa istoka, zajedno sa vitlejemskim pastirima poklonimo vitlejemskom bogomladencu, Gospodu našem Isusu Hristu, da se poklonimo toj velikoj, najsvetijoj tajni ljubavi Božije, tajni ovaploćenja jedinorodnoga Sina Božijega, koji silom Duha Svetoga preko presvete Djeve Bogorodice primi ljudsku prirodu i postade čovjek radi nas i radi našega spasenja. Poklanjamo se dakle toj svetoj tajni, a dubinu i toplinu te tajne ljubavi Božije kako joj gredimo ne možemo osjetiti izvan svete liturgije, izvan crkve koja je tijelo Hristovo. Zato je jako važno da svake nedelje po mogućnosti i češće budemo u hramu na svetim liturgijama, jer izvan svete liturgije nema spasenja, izvan svete liturgije nema učešća u toj svetoj nadnebeskoj tajni ljubavi Božije, tajni spasenja roda ljudskoga. Koliko je važno da imamo i svoj lični molitveni odnos sa Bogom, svoje molitveno pravilo koje ćemo uklijeti srca svoga i u samoći obavljati. Još je pretežnije i važnije da budemo redovno prisutni na ovim zajedničkim molitvenim sabranjima, na svetim liturgijama, a upravo nam je Gospod dao primjer za to i on se sa apostolima i sam često povlačio u samoću radi molitve, ali isto tako je odlazio uvijek sa apostolima i na ove zajedničke molitve, pa tako i smo čuli danas u ovome svetome evanđelju da je Gospod došao na zajedničku molitvu u sinagogu. I opet se projavila velika ljubav Božja i na tome mjestu. Tu je među brojnim ljudima sabranim na molitvu bila jedna žena koja je bila zgrčena, koja je u velikoj muci bila ne neko kratko vrijeme, nego kako Evanđelje sveto kaže, punih 18 godina, da je bila posjednuta duhom nemoći i da je bila tjelesno zgrčena, glavom svojom savijena do zemlje. I teško je i pojmiti umom našim kakva je to muka bila za tu ženu, i bol i patnja. I Gospod, blagi i čovjekoljubivi, vidjevši njenu muku, ali vidjevši i njeno trpljenje, toliko godina, smilova se na nju i silom riječi svoje božanske oslobodi je od te demonske sveze. I ona se u trenutku ispravi i bi zdrava. Kolika je tek tada, posle tolike tuge, bila njena radost, kada je u jednome trenu dobila takav blagoslov i trenutno iscjeljenje. A opet, s druge strane, vidimo i šta se potom dešava, da pored te
tjelesne zgrčenosti i svezanosti koje je patila ova žena, da postoji i druga zgrčenost i vezanost, zgrčenost srca i duha, kakvu je projavio starješina sinagoge, koji poče da kori Gospoda Hrista zbog toga što on to čudo iscijeljenja učini u subotu. A Judejci su, kako tada, tako i danas, strogo svetkovali subotu i toga dana se ništa nije smjelo raditi, čak postoji i propis koliko koraka toga dana mogu da naprave. Pa on kaže, imate 6 dana da se radi, a nemojte u ovaj dan da se bilo šta radi, pa ni ovakva iscijeljenja. I mnogi ga podržaše u tome. A Gospod prekori ovoga starješinu sinagoge zbog njegovoga licemjerstva, pa reče, zar neće svaki od vas u dan subotni svoju stoku, svoga vola, magarca, konja odvezati i povesti da se napoji vode, a ovu kćer Avramovu Satana sveza punih 18 godina, zar nije i nju trebalo od te sveze u dan subotni osloboditi? Da nam ovaj primjer bude i nama svima na pouku, jer i mi mnogo puta i po pitanjima naše vjere pristupamo površno, držeći se samo nekih običaja koji jesu važni i treba ih držati, ali tu se završava često puta i naš taj odnos i prema Bogu i prema svetinji i praznika pa i nedeljnoga dana koga mi svetkujemo. Ne smijemo to dozvoliti da budemo puki formalisti, nego da i naš odnos prema Gospodu, ali jednih prema drugih, bude zaista dubinski, istinski, ispunjen prije svega ljubavlju. Na to nas poziva Gospod, na to nas poziva ljubav Božija prema rodu ljudskome, ljubav Božija čiju tajnu se trudimo da suzercavamo i u ovim svetim danima. Neka bi nas Gospod sve iscijelio od svih nemoći, izgrčenosti i duša i tijela naših, da ispuni i prosvijetli srce naše istinskom vjerom, istinskim dubokim pokajanjem, istinskom, dubokom, iskrenom ljubavlju i prema njemu i međusobno jednih prema drugima, jer ćemo samo tako se udostojiti da u ponoći okusimo svu silu i dubinu ljubavi i blagodati Božije kojom Gospod obilno daruje svakoga ko u njega vjeruje. Bogu našem neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.